салом алейкум бародарон ва апау хоҳарон. ин канали Геша Муродов аст. ин худ ман Геша Муродов ҳастам. мавзӯи имрӯзаи мо тарзи харидани билети арзон аз телефони мобилии худ. Медрӯем Play Market приложение скачать мекунем, яъне приложение Ozon Travel. Ozon Travel скачать мекунем, установка мекунем. ҳозир скачать листай, яъне 10 мегабайт до 840 килобайт секунд. скачать ки шудааст. ҳозир мебарем. ин ҳам хубии дора ки шумо аз хона намебурем и авиакассаам рафт намерем. и авиакассаам ҳозир кайтон гапам намезанам. дамиш хубае ки медрӯем не приложениеши открыть. Ozon Travel открыть кардем, разрешить мекунем. менюи ҳамин Ozon Travel болода медрӯем. войти в кабинет мекунем. касе ки регистратсия кардаги нест, лекин ман регистратсия кардагим. шумо медрӯед аввал регистратсия мекунем. дар уҷа емайл ва парол. емайлтона туғри менависем без ошибка. парол худаш меояд. медрӯем махай емайл ман мезанам Геша Мурод 24, яъне 24 собачка gmail.com. парол ман мезанам. войти мекунам. ина дрома вақти кабинет медром мой закази позволительный счет, регистрационный дан, фамилия Муродов, имя Геша, e-mail такой, телефон номер. медрем оформить договор. и хай компания договор дорад. обратная связь. обязательно договор нест. медрем кабинет. регистрационный данные. туғри билети. авиабилети. медрем Москва. аз Москва ё аз Санкт-Петербург ё аз Сочи ё аз ки ҷое ки шумо ки хоҳед. мисол Челябинск. Челябинск фарқ надорад ки ҷое ки шумо интихоб кунед. аммо аэропорту аз ҳамонҷо мебурад. баъд кай мисол имрӯз 23 январ ва 24 фарқ надорад. шумо метавонед то 22 январи то 2019 метавонед билет гирифта монед. лекин ҳозир мозаяжаро дар кор нест. мо метавонем имрӯз 23 бошад, 24, 25, 26 фарқ надорад. мехоҳам ман 26 гирам билет. аз Москва куҷо? Душанбе. билет яъне рӯзи 26 Москва, Душанбе. агар ки ман хоҳам обратно омадан, обратно ман интихоб мекунам. мисол аз Усукай омадам. мисол 23 феврал болода галочкаро мезанем. яъне Москва, Душанбе, Москва. яъне аз Москва 26 январ мепарем. аз Тоҷикистон омадану 23 феврал мегардем. ҳозир ажда мода туда обратно дар кор нест. мо то гап рафтана ибрат мекунем. баъд поёнда бинед
эконом ҳаст, бизнес ҳаст, первый ҳаст. И первый пеш намешнем. Мода эконом класс 90 билет. 90 билет. нархи билет 15556 рубл. Шояд дар як касаш 16000 бошад, чунки ӯ 500 сум дар болои билет мебурад. яъне 15556 рубл. компания Youth Air вақте ки махбус шуд, и компанияи Tajik Air 15680 и Youth Air, яъне и российский, и компанияи Тоҷикистон. Он компанияи российский кади рахтем дале. Яъне 26 январ соати 8:50 саҳар аз Москва в Внуково мепарем. 26 январ соати 3 душанбе Тоҷикистон мефурем. Москва Душанбе багаж 23 кг, ручная 10 кг, невозврат 75 бонусный мил. Одежда дар кор нест, яъне мо 23 кило бор метавонем бурда. Запомним, яъне заполнять данные пассажира интихоб мекунем. Фамилия Муродов, имя Геша, дата рождения, яъне интихоб мекунем 900 16 октябрь. 16 октябрь. Гражданство Таджикистан. Факт гражданин Таджикистан или хоҳед гражданин Россия бошед, Россия интихоб мекунед, Тоҷикистон бошед, Тоҷикистон. Тип документа другой мезанем. А 400 16 39 49. Ошибка дод, яъне А 49 05 155. Добавить кадем. От поёнда мерим забронировать. Забронировать. Оплатить через течение 24 минут. Платить мекунем. Агар карта дошта бошем, через карта. Агар ки карта надошта бошем, болора ёкин магазин avia.ozontravel, номер заказа 15 74 39 68 00 01-01 и сумма оплаты 15556 рубл. Ами болора мегирем, яъне ами номер заказа, сумма оплаты, магазин. Ами се чиза поли менависем дар ягон коғаз, ба связной мерем. Связной да мерем, ами рақама метем, уже ӯ хучон мефаҳмад. Хучон пулчуна нагем, хучон мегӯянд ки 15556 рубл. шумо меспорен. И билетона агар ген дарамо связной печаткада буде, печаткада метад, ё печаткада наде дар кор нест гуфта метиҳанд. И чектона ҳатман метиҳанд. Агар хоҳед билетон кади печаткада метиҳанд. Ӯ бепул аст, фақат шумо 15556 сум меспорем. Агар шумо дар канали мо якум бошад, обуна шавен, яъне подписатсия шавен. Агар видеои ман маъқул шуда бошад,
лайкамонед. Ягон хатогишид, ягон чиза нафаҳмидед, таби ҳами видео номеро ман мемонам, и вайбер имо ман мемонам, и саволтона ҷавоб медам. Видео маъқул шуда боша класс монед, ҳатман подписатсия кунед. И мо бо шумо. Ягон савол дошта бошед, комментарияда бинависед. Хайр.